ukukhuluma ngey'timela kabana kimi etekisini ongusisi. Wathi awubheke lezi ezili-traffic la yazi kube sihamba ngesitimela ngabe sesiyafika eJeppes nini sigibelile. Ngambheka nje ngamuthi uthi sisingcono isitimela oyini ungayanga kuso. Wathi lo sisi hhayi ukuthi nje ngoba iy'timela ay'hambi ngoba izulu liyana ngathi okay hhayi selonge nje ubonga uma ufikile eJeppes hamba nge-Quantum ngalipressa ngapha ifasitela lathi njengelikaSidumi uyabona lathi elingakuye ngale ngase ngilikhiya khona la liyana izulu ngase ngithi 120 wasaba theqa ngathi sisi cela ungangibulaleli iwindi lami akungcono isitimela. saya eJeppes sithema ngabe basebethi wasethi yena lo sisi ucela ukwehla police station the nje uma ngabe sizova epolice station ngase ngithi ngasilithule njengelikaSidumi ngase ukhethani itimela netekisi waphuma wathi ushakhula isivalo kanti kudala ngiyifakela imoto egiyini ngoba ngiyamazi ukuthi umuntu owenza nje etekisini uzoshakhula isivala akuhluthe inhliziyo wehle yomshaya ngathi ngoba ngifuna umshaya ngase ngifaka u-1 wathi uma iphuma ngangivunyeka iklashi engakasivali isivalo wathi washaya isandla sodwa. Ke etekisi sengiqonda ukuthi itekisi kudala